namhlanje because siphethe yabebala bodwa. Like namahala, like kwenza mahala mhlawumbe kama Kingsbury kwenza kavela ngene zamangami. Yeah, a lot of tourists stuff. Otherwise nani dikenda bazi strict kids. Abapha down for 3 years. Abantu bazengoku for 6 years. But the decision ayithathwa ngubani yoba si-street kid ne? Ayokhalelwa hlala esitratweni nxa umkhazi. I-decision bangithathela bazi street kid because of nani manje kuzo zonke ifamily zami ngokuqala ngifika e-fish shop, bengimanzi e-fish shop because of ngifika phana iskema amajita, ngihophe ngizistore ngenzela izinto. Naselani clean. Lapho eDelft ikhona ifamily lapha apha eSimponiweni apha bengimanzi, manje kuba nimanzi ba. Esikonkwalanga ne ngaphandle manje so uma sekuba nandawo leyo uyabona ukubalekela uyenze abantu balekile ePenville manje ke ePenville uyabona ithi siyaphaza intaka ngene leyo umuntu othanda disappear bathi anohlala leyo manje ngamakhona manje tami senze ukuthi ulalike erevent so akhona manje asela ngiyaserevent ngibe nawo erevent mano njengo sensuka nobanga ngayipho zenani noma nje document yabo mama nje wakhangela manje ama-30,000 ngifika pha yabona ama-30,000 yabona like andawabona yabo but noma ndawabona after like 3 months noma nje sala the town mosha ngamathi njengoba e-town ngifuna kube inamba ka kuze survive atawana awuyinamba Aswini katalo. Ufana umntofana nawo. Ufana umntofana nawo ngoba kumele uhloniphe lihle wabone wempilo lo zabali bamhlanje. Yabo. Inebe ngibuza lo bathi sinongozo. Abana buzo bayile. Iboba. Bakwena buzo kuyibuza. Awucinga do you think lesisiyazimini okanye befaka ukufumana ngo? Yo, ekawunga lithi kwanyanga ekawunga. Even one day. Even one day. 5 days ekawunga lo. Uchimilisi uchipapa uchendoni uyofola. Uyafola for ubala. Uyafola for ulanikela uvasa, uyafola for uchaya, uyafola for ipesuko hata. Ayondawo le. One day. Ayondawo le ngeke. Angifuna ibone Xa umuntu wathi lo basiza kunika imiliyoni ne ayobe 10 years Bayeke lo milo angifuna ibone trongo tami trongo angifuna ibone bazele mncinci nadali waste ixesha lami etrongweni waste ixesha lami kwezininzi phaso andifuni itrongo idrenge trongo andifuni to ngeke tayami abantu banamintwana ngezinokucacisa abaziqhawaqhawa. Okay, to be honest, sometimes ngiyakwazi uhamba ekomabhela thina ngamagongo pha. Sometimes ngumjita and to survive I have to sabele because I'm not choice so road zokuthini. I have to understand because indlela yami yothini yosibhesuka leya. Yabo I understand le yabo. Nabani nawo nalo lokuzigcina but if njengobazi ngazinokuba nathi class ukuchalisa azinondaluko yenza lo way but sesisuka mose izintwana mose abakumele sachola ID yami hayi ngokuthi ithi malibhatala njengoko ngokunye yabo sigenta ngamagongo yabo njengoko izintwana ezikhulela phambi kwami yazazi yabo nami ngicabanga kusemajita sanifuna ngibuyele back man because angifuna ngibuyele back andifuni baphinde yabona la le story phinde ngisime amajita phinde kwenzekela ngiqothele ngeke ID yabo njenge-616 yabo because ngiyandazi yabo then ngomjito zambili kerke ngomjito dlalikelayo zambili lankini wezakhe shintshile ngirendishalile endlini andifuni bazitowed yabo because naphela ereni nomjito oqala like incinci ukubanjwa like ereni yabo even pha kumelalini ngumjito mna oqala for sign iparole ngumkhwetha ngimane ukhonjana ngalo wendleba yaka lo wena sosuku usani iparole ngumkhwetha wena yabo so ngicela ba manje andifuna uzenza bhetero kanye senaphathi please man ngicela man ngikanike nje i-ID yami so la majita ayekusainisa ayekuyela lapha ibhosi lokusayinisa ngiyela phela mina
lapha ngozokalo nanibona bayixesha liyangipha xa njengoba khona amabhangaro ngabafazi ke ngabasayinisayo babesenza naba ngabafazi kaloku iklisi niwe iyabona like inge-order bengazi bekuzayila abantu bangotala. Yes, every story. Sensuka isho kwabo la nje ke luphambana wena sibeni phanzaniso si-drugs. Phambana ufana nalipambana bale kanjisithini. Aphinda still acefane bandikile ndaskima elanikele ebhayini. Skime ezingilwane kahle ingilwane zophamba Somalia thatha isikhosi siyenzazi. Hayi ke ngoku ziyachaza ngethoma lengemedium yabo. Hayi ngokucaba elilwana. Caba elilwana mayisapha kumedi nendlela imali. Yabo ibasebashini. Ipheke licala intoni yabo. Andiyazi uye xa ndibona ilayithi nje-drink manje ngondivele esibhani nje mina bensibhale kweziwe zoshayela yabo. Xa nilwane exwane lilwana yabo. Imini phethe iblokwe lilwana ibulilwane. Kami ngithatha ngibuka lewe yabo. Hayi ngabe nani. So ngokela nje ngoba ngibese yayo. Wathi bazixezo ngombani zonwaleza. Uma zina 16 17 18 ngcinga zakho. Angisebutwa abantwana kaloku entwana ezizobhaya yabona zophama Somalia. Sasintrational series yathi. Amena ke ngubona istere amngabo ngomothina. Ngikulo kwanze uthini phathi ngayithi imali, ngiyahlayelwa, ufumane imali ngiyinga yabuya. Njengoke bhayike ngoku-1 bhayile. Bayicela ama-26 ebhayile. And then ngomna ne-28. Then ama-26 awadibana ama-28. Especially ama-paper. Like awadibana abo-28 yabo ziyahamba endabeni ungoloza like bayanyanza uyayibona bayojo. Ya uyanyanza waphe ngento. Okay. It's fine with me. Yabona like antsibala namba da abo namba Bathanda imali bobabili. Okay wena my sister abo ndingathi ama-26 is about money ngomara abathile because ngabo basearcha etrongweni ngabo bakuthula estimeleni xa ufika phaa ubeka umnyango searcha ukuthi yonke le into yabo ya thina ngama-20 singiyabona thina singama-20 ngamadoda amakhulu ama-20 but ama-26 awayifuni ingena le nto but andikho lapho yabo andikho lapho andifuni bendiphikisane nge-16 and then once on the 28 kaningeyekwayo kustreba hayibo 28 kwethini yabo like most of the district okay now be honest yabona la ngafuna into yathi ngizvalelo bhani yabo khalo ngangena choice because of down Cape Town yaqaphela bona ama-28 bhani then uyabona kwathi kuba ngama-28 and then ngokwathi kuba umke zirenke enkulu elalike etrongweni then even high town ela Roman pepper elalike ePozo emidam e-D3 uyabona like sibango sonke kugcwele uyabona ama-28 kugcwele abantu basetown so ke bengena-choice yabo so ama-28 adumela awuphendula umbuzo ama-26 imali Nina ama-28 adumela itayam naba ama-28 tayam inzima tayam but iyazeka ngabantu ne. And I don't want to explain. I don't want to explain. I think about it. I'm 27. I call him 27. Yeah, I'm 27. Mfethu mamela ukuthi uyachingeleza. Mfethu 27 no 20. Uyabona 26 sithathe iqaleni ngoku 26 sizalelwane esika27 uyabona 26 uzalwa ngo27 yabo so 26 no 27 abahambi 26 no 27 bahamba understand yeah so ithi lento kudala mzukwana minyaka ungeleketyana which is 27 is close no yeah kudala mzukwana kaloku kudala ungeleketyana no which is ungeleketyana ngubani 27 bekho unongolozo which is 28
abantu babeza besebenza bonke kudala omnye iqala wayesebenza ungelekitshana uchizi 27 la lisebenza kwentsini yengqolowa uchizi uNongoloza esebenza ezimayini lo ungumngelekitshana wabona uba kukho into esibulala abantu bakinyoka ezinje abantu phakathi la nsini yengqolowa bathi amabhulu stile bacinezela abantu befuna basebenze umngelekitshana babe beyazi bakinyoka wadikwa yena wabhaqa imali yabo isefu yegama wabhaqa imali njengoba imali apho siyafa wathi ephangele yini wazephethe ubhushi imele enkulu wahlabela ngamle emqaleni wanwenza la sefu wabalekana la sefu yabo kumele la sefu waleqwa ngamabhuku yabo on the other side the same week esenza la wekani uNongoloza nayo uyaphuma emayini ngapha yabo ukhutshwa indoni ke ongene emayini ukhutshwa ngento uba kukho omnye umfana kuthiwa nguMangobani yabo uMangobani uyasebenza but uNongoloza wayese-upgrade ekudala esebenza emayini akasabethi ibhekile for sure wenza ithi yena for natsika amabhuku yabo yawo uyo ufaka ulayiseke iyo neforman uyo ufaka ulayini bakwenziwani pha xa ubona enye ibhari ethambileyo mani uyibona uba la majita athambileyo ubhizi lo mjito ugrunjiswa inatsika idayimani yabo ngamabhuku abe engakwazi kunzima kokubamba ipeli kulo mjini yabo amlwele uba amani umfana mani ingaske azosebenza kunye nama phezu ofisini because akakwazi uqhekeza isidena lo mfana bangayiboni amabhulu kanti le bhari yona inobugeyini Nongoloza iyambawela la mjini uyabo yamsondeza abavuma ngapha lawe athi amangala xa ingayivumi lawe yamtshintsha lawe ukona hayi mele yami bangamliba wagibela ngemela naye phezu kwebhulu uyabo gibela wake ngemela phezu kwebhulu andiyazi waxuthela ntoni la bhulu wathatha la mfana baphuma babaleke ezimayini balekwa nabo aba la majita athe udibana endleleni oyi-2 omnye uleqwa ngapha esuke entsimini yengqolowa nomnye uleqwa kweyakhe indlela bawudibana endleleni bebhizi bebale okomozidala wakwazi uleqwa kuma-10 days owawuleqwa uyabo babeleqwa la majita oyi-2 bahlangana phaa banobuhlobo only to found out la majita kanti all along zii-cousins. Okay. Not to say even cousins, they are brothers because babe no tattoo one mama but different. Okay. Yabo. So afumaniseka uba yazibabe hamba yenzeka yonke lonto yabo ezindleleni zabo kwathinti baphela la majita beyodibana kwenye ilali bayodibana nabo nonozala babo baphela becaciselwa ngomama bayathini into yabo babe bayakwazi nodibana notata wabo. That is how bafumana ichance yowaluka la majita. Yes. Okay. Bathola ichance yokwaluka la majita. Entalongo besithi abantu bayinombolo isuka kwaZulu hayi ayikho lonto leyo because xa unobona ihistory yenombolo xa icaciswa zonke ezandawo zibalwa Eastern Cape the most but iTrongo babanjwe kuzo bathunyelwa komaJohannesburg but iTrongo limentionwayo but xa ujonga ihistory nzalo yabo yonke lawo Eastern Cape uma Lady Grey uyabo kuthethwa ngezandawo uyabo so la majita bathi kusenjalo boyithuke ngokubapheli bathola ichance yokwaluka bavana but ke ngokusimoko sabo yayingorhasatsha bobabili baxhosa beva abathini bahleke nje yaphela le they decided intoba bamoshe elalini yabo besibigusha zabantu besithi bagxotho xa bazawubulawa so tata babalekiswa bahlalise emqolombeni kanti ezimurhu nje bezihlala zilala zoyithupha emqolombeni zimane zivuka ekuseni ezimurhu zibulisana grand efethu lele grand nalele grand ugqibe zingene esixekweni kanti ungenakazi isixekweni zirobha abantu ba the towns zirobhe zibuye Omnyazirobhela yedwa nomnyazi boyithu bayarobha bahlale phaa so enenzekayo lo wabiza lo uMangobane wakhe bama bayohlalani bonke bobayitripha hayi kwabikho ngqaqo so uMangobane soloko ehlele phaa bona eziphuma zihambe zorobha zibuye nezinto zibuye nemichayo nayo yonke into kuhlala ube mnandi phana ecanda yonke bemani so the other day uyavuka ke ngokulinga ungelekitshani ivusa uNongoloza masango siyophanda njaya uNongoloza uthakasiva krele yabo ngasikakhalali yabo mhlawumbe uzawuphinda ngomso le kungelekitshani ibona uba kuswakhi mayiye manyona nobiyodwa iye eEurope yodwa but bona laa nto xa wenza into uqhele uyenza nomntu uyohlulakala xa wedwa khawuleza buye fast xa ebuya fast lo mjini ufika la majita ayasiyana phaa uMangobane naleya yamtshintsha la uyibayisa uyenza njani wena wenjena Tomnye manje uyenzeka loyiphila njani bayaphila le way out nenye out njani mfethu njani la understand Tomnye haya